Kot vidite, je tukaj z nami Sarajevo, mislim, na mizi je Sarajevo. In z nami je Ines Stanović, scenaristka in režiserka tega filma. Tega lepega, globokega, toplega filma. Še enkrat moram reči, da smo veseli, da smo prvi videli ta film. Jaz sem pred filmom, najprej moram vprašati, ali bomo lahko brez prevoda. In moram vprašati, ali me boste razumeli, če govorim slovensko, oziroma se bom potrudila, če bo treba, da sama prevedem. Tako da te formalnosti in legalnosti jim je zadoščeno. Ko smo začeli ta film, sem povedala gledalcem, sem opozorila, da se začne s prizorom v Ljubljani in da je to ena taka ikonična scenografija. In me zanima, ali bilo to namenoma, ali ste iskali samo eno lepo lokacijo. Ta scena, ta scenografija ljubljanska, to je ona razglednica Ljubljane. Je to namjerno, da to bude, hoćete mi reći, zašto ste tu lokaciju izabrali? Prije svega, dobar dan. Jako mi je drago da ste vi prvi vidjeli film jutros i da ste ostali u ovakvom broju na razgovoru, što znači da vas zanima da čujete šta ja imam da kažem, tako da se nadam ugodnom druženju. Sa mnom su ovdje, ja moram reći, producent iz Bosne Alen Babić, vaša Dunja Klemenc, producentica iz Hrvatske Zdenka Gold, što znači da smo mi kao puna ekipa došli da vam se predstavimo. Naravno, ovdje se radi o filmu koji je koprodukcija sa Hrvatskom i Slovenijom. Iz takve jedne koprodukcije naravno mora doći kreativni element. Tako da je scenarij bio zamišljen bez ove scene, ja moram tako da kažem da je on počeo zapravo sa buđenjem. Međutim, kad smo ušli u koprodukciju, trebalo je naći neki element koji će povezati Sloveniju u kreativnom smislu sa ovom pričom. Ja sam se jako mučila kako da napravim uopšte da to bude organski, da to se zaista u filmu ne vidi, da je to samo zbog koprodukcije. U mnogim filmovima vi vidite da igraju glumci iz nekih zemalja, pa vam uopšte nije jasno zašto sad neko igra ovde, zašto onde, da su to vještačke u stvari. Ja sam se mučila kako da napravim da to bude nekako zaista organski. I na kraju taj lik Senade je smješten u Sloveniju, jer je to opet organski. Puno naših ljudi zaista živi u Sloveniji i otišlo je za vrijeme rata. I kad sam trebala da snimam, trebali smo prvo snimati u Ljubljani jedan dan, pa onda doći u Sarajevo i moja odluka pred samo snimanje je bila da neću da snimam prvi dan u Ljubljani, nego prvo da snimim cijeli film, pa da kad vidim kako će taj film da izgleda, da onda uradim otvaranje filma. Jer prva scena je meni važna, ne samo za mene, nego za svaki film, kako otvorite film. I mislim da je tu bila jedan instinktivan, dobar potez. Iz toga proizilazi zašto je ta scena takva. Jer ja sam snimala cijeli film kadar scena i onda i ova scena trebala da bude kao kadar scena u jednom. I onda sam razmišljala kako da napravim to da u jednom kadru, u jednoj sceni vi vidite da je to Ljubljana, vi vidite da je to potpuno drugi civilizacijski okruženje u odnosu na Sarajevo, da odmah bude jasno da taj lik nije u Sarajevu snimljen, nego da je u nekom drugom gradu i kad se ona čuje sa bratom, da vi shvatite da odlazite zapravo potpuno nešto drugo. I tako smo zapravo došli do te lokacije. Ja kad sam došla sam znala da to mora biti negdje oko Tromostovja, da bude nešto u snimku što je karakteristično za vaš grad. I tako je došlo u stvari do toga, to izgleda kao razglednica, a meni se u stvari jako sviđa zato što se vidi ona crkva iza i što je to i estetski i arhitektonski i drugačije nego Bosna i Sarajevo. Tako da mislim da je to i vizuelno bio dobar znak da to nije
da to nije Sarajevo, da ulazimo u priču iz neke potpuno druge sredine. Kako ste pa vi prišli do, to je prvenec, ne, prvi film, kaj je bil ta osnovni motiv, da ste se lotili družine? Da sam se... Koji je bio vaš osnovni motiv da uzmete jednu porodicu? Aha, porodicu. Pa, ja sam... I te odnošaje. Da. Pa ja moram priznati da je s jedne strane meni bilo jako bolno čekat film skoro 30 godina, jer ja se spremam za to od kad znam za sebe, jer su mi roditelji filmski radnici. Međutim, spletom okolnosti, ja sam pisala razne scenarije koji nikad nisu dobili podsticaj na našem fondu i s tim scenarijima sam ja razvijala se kao autor, bez obzira što ih nisam snimila. Tako da su ti filmovi bili posvećeni prije rata jednom potpuno drugom pričom, pa onda za vrijeme rata sam pisala ratne filmove, pa sam poslije rata pričala poslije ratne filmove koji se nisu bavili u tom smislu porodicom. Međutim, nakon svih bosanskih filmova koji su se snimili o ratu i poslije rata, onda sam ja shvatila da moj film koji će biti prvenac treba da se bavi samo onim što mene zaista interesuje. A ja već kao zrela žena i osoba sa svojom vlastnom porodicom sam shvatila da je to nešto što je meni najbliže, da su ti porodični odnosi ono što zapravo sve možete prelomiti priče kroz porodicu, i politiku, i rat, i traume. Sve se to može najbolje u stvari pokazati kroz porodicu. Tako da je jedna zrelost mene kao autora i kao čovjeka u stvari dovela do toga da jednu malu priču ispričam, a zapravo je vrlo slojevita i vrlo priča o svemu što sam ja htjela da kažem. Vi ste rekli nekje, ne, da ste otrok filma, a poveste še malo ta vaš pedigri filmski. Da. Mama, montažerka, ne? Da, moja mama je bila Njemica koja je radila iz Berlina i radila je u DEFI kao montažer filmski, a moj otac je radio u produkciji bosanskoj i oni su upoznali na jednoj koprodukciji u DEFI. Bivša jugoslovenska koprodukcija sa DEF-om, to je tad bilo moderno 65. odnosno 4. I moj tata je bio tamo 6-7 mjeseci i upoznao moju mamu koja je montirala taj film i umjesto da se uda za jednog drugog čovjeka, ona se udala na kraju za mog tatu. To je taj bosanski šarm. Iako nikad nije znao, njemački nikad nije naučio perfektno, ali je znao sve ostale jezike. Tako da sam ja zapravo element koprodukcijski nekako ispala. In niste pa šli študirati režijo? Pa ja, prije rata je kod nas u Sarajevu nije bila akademija za režiju, a ja sam odrasla u filmskoj montaži, pravila sam kratke filmove i nekako je to bilo kao ja sam volonter, pa sam radila kod Kusturice, kod Ademira Kenovića i tako sam se spremila i učila zapravo zanat. Poslije rata sam shvatila da mi ta diploma treba, pošto su me kolege nisu prihvatale baš iz tih razloga. Onda sam ja završila akademiju poslije rata, ali sam završila dramaturgiju, jer te godine kad sam odlučila da studiram, te godine nije bila režija, nego dramaturgija. Onda sam ja odlučila da studiram dramaturgiju, jer mi je bilo svejedno, jer jednako i pišem i režiram, tako da sam čak i dobro što sam završila dramaturgiju. Ta dramaturgija je zanimiva v tem filmu, ne, ker je res zvedena na odnose. Dogodkom ne dajete velikega poudarka. Ne? Recimo vse stvari, ki se zgodijo, jih ne vidimo, ko se zgodijo, ampak samo skozi te odnose. In to je treba zelo disciplinirano, scenaristično delati. Pa da, to je, ne znam, to je jednostavno izašlo iz mene tako. Ja nisam ništa tu pretjerano planirala. Ta priča je izašla tako kao nešto što je mene zanimalo i dugo sam se mučila da je to premala priča, da je to zapravo nije dovoljno potencijalno za film. I to je bila jedina moja dilema kad sam kretala u realizaciju ovog filma, kako ću ja, pored tolikih pompeznih tema koje se očekuju iz Bosne, napraviti tako jednu malu, nepretencioznu priču, koja ne nudi velike dramaturške zaplete, ne nudi velike dramaturške preokrete. Međutim, ja sam se odlučila da idem, rekla sam, dobila sam prvi film, možda više neću dobiti nikad, što je vrlo vjerovatno ili moguće. Nikad čovjek nije siguran kod nas da će, iako ima dobar film, dobiti sljedeći. Tako da sam ja rekla, to je to i radit ćeš ono što hoće od A do Ž. I ja sam zaista napravila film od početka do kraja kakav sam htjela, zahvaljujući mojim producentima koji se nisu meni petljali u posao.
Znači, ja sam uradila sve onako kako sam mislila i ja jesam vama, to je tačno. Tako da je to zapravo jednostavno bila priča koju sam ja htjela ispričati, tako mala, a koja su zapravo, to su potresi u porodici. Koliko god oni izgledaju da nisu veliki, nisu dramatični, oni su za jednu porodicu veliki. Naravno, počinje film sa raspadom porodice, da bi se na kraju ta porodica spojila, jer shvatimo kad sve prođe, kad se sve izdešava, da nam je to jedino utočište. I pošto svaka produkcija traje najmanje 5 godina, kako je i ova trajala, tako se desilo da su nas, stvarnost nas je pretekla i kad sam gledala ovaj film tokom ove prošle godine na svim ovim festivalima gdje je on bio, vidjela sam koliko on u stvari još aktuelniji danas, kad je taj ogroman strah u svijetu, kad vi nigdje ne možete reći da ćete otići poslati svoje dijete da vam je sigurno. Vi nigdje danas ne možete reći da ste sigurni, ni u Americi, ni u Njemačkoj, ni u Engleskoj, da ja se iz Bosne pošaljem svoju djecu i kažem, on će tam biti sigurni, pa neko ovdje puca. I tako da ova priča i ta porodica i ta sigurnost i ta emocija i to utočište zapravo meni ona poruka koju sam htjela da kažem. Gdje god se mi na planeti nalazili, na kraju nam je bitna ta ćelija u kojoj smo mi, možemo da nađemo to neko utočište i sigurnost. Jer je to sve na bazi emocija, ne na bazi zgrade i bunkera u koji se mi možemo sakriti. Zelo lep je ta odnos, mislim, ta mamina brezpogojna ljubezen in očetova ljubezen, ki pa je pogojna, ne? Ja. Otac daje uvjete, dok mama voli. Ne? In to je v tem filmu zelo redko vidim v filmu ta odnos tako lepo izpeljan. Pa da, to je, mada sam ja mislila da je to naš neki mentalitet, da je mama ta koja bezpogorno, bezuslovno, hvala, bezpogovorno, bezuslovno daje ljubav. Moja mama je bila Njemca, ona nije bila tako, moram odmah to da kažem. Ona je bila obrnuta, tata je bio taj emotivac, ali ja sam pravila neku porodicu koja je meni bliža, koju ja vidim oko sebe i koju ja na kraju možda isto želim da imam. Da je majka ta koja je emocija, koja opravdava djecu u svemu što oni rade i kad valjaju i kad ne valjaju, dok je otac taj koji drži taj autoritet strogi, koji uvijek do kraja gura svoje tvrdoglavo i uvijek su me zanimali odnosi očeva i sinova, zato što sam uvijek nekako primijetim kako su ti odnosi uvijek loši. Na neki način ne mogu ni otac ni sin da nađu pravi put kako da komuniciraju. Nije bitno u kojim godinama, ali oni se jednostavno kod dva ovna na brvnu uvijek nalaze, da su tvrdoglavi i iako ne misle tako, on će do kraja biti takvi. I onda nekad u nekom periodu životnom sin prizna da je otac bio u pravu, a otac prizna da je nekad sin možda bio i on u pravu. I tako to je bila ta nit vodlja koja je mene vodila kroz ovaj film, a s tim naravno što sam uvezala da je otac taj neki bivši jugoslovenski direktor koje mi znamo, još uvijek su te generacije tu koje znaju taj period kakav je bio i koji čuvaju to i koji su u pravu na kraju krajeva bili s tim da će to sve otići u prah, kao što vidimo da se dešava u tranzicijskim društvima, kao da on nije negativan, niti jedan lik u filmu trebao da bude na bilo koji način negativan. Oni su svi pozitivni iz svoje perspektive i niko tu nije ni u pravu ni u krivu, on jednostavno vide tako svijet. Tako da je to postavljeno da je otac takav, majka takva, da je sin između i on ne želi da bude takav, ali je situacija takva da on ne može da nađe posao, iako želi da ga nađe i da ga splet okolnosti čine takvim jednim čovjekom koji jest. Prej ste omenili producente svoje, ki so vam pustili proste roke. A lahko producent glavni kaj o tem pove? Jaz se inače moja supruga. Ja ne mogu ništa zatajiti, ja samo mogu da nešto dobijem. Da, jel radi? Ja moram da kažem da sam ja imao, da je i moj to prvi film dugi. Mi smo imali prije toga jedan kratki omnibus.
mi smo imali jedan kratki omnibus i meni je bio izazov zapravo da radim sa Dunjom koja je, ja mogu da kažem, jedna gromada i ona je zapravo jako puno pomogla nama kao prvi partner koji je ušao u naš projekat. Ja ne mogu da razdvajam sebe i Ines, mi nekako djelujemo zajedno u tom nekom produkcionom smislu, tako da mogu samo da kažem da iz svoje neke pozicije da je meni Dunja strašno puno pomogla i ovom prilikom se zahvaljujem evo u njenom gradu. Ja, Dunja, bi še vi povedali, kako ste pa vi pravzaprav vstopili v ta film? To ni prva bosanska produkcija za mene. Dunja je, moramo povedati, producent Oskarjevca, Nikogaršnja zemlja. Ja. Dunja zapravo voli da radi s Stanovićima. Tačno. Jaz pač sem od leta 2000 povezana z Bosno, zelo intimno. Nisem samo sodelavca, ampak sem prijatelj, vsaj mislim, da smo vsi med sabo prijatelji in da zdaj nadaljujemo s tem, da delamo še neke druge stvari, da poskušamo najti nekaj, kar bomo lahko šli. Delo z Ines je bilo pa izjemno produktivno zato, ker je dejansko človek, ki posluša. To je pri koprodukciji, pa sploh v delu v kolektivu, ker film je kolektivno delo, če se ne poslušamo, potem ne moremo doseči ničesar. In pri Ines ni bila nobena pripomba, ki si jo konstruktivno povedal, nikoli zavržena a priori. Vedno je poslušala in se odločila. Ni sprejela, ampak se je odločila. Tisto, kar je najbolj pomembno za sodelovanje. In mislim, ravno tako je bilo, ko je izbrala to, ona je bila pred tem v Ljubljani seveda, da je lahko videla, kaj je tisto, kar bo izbrala za začetek svojega filma in mi smo ji samo to omogočili. Seveda je imela neverjetno podporo v svojem možu. Veste, jaz nisem videla zlepa producenta, ki bi toliko naredil na snemanju, kot je on naredil, ker to ni naše delo, zato so neki drugi sektori. Ampak, ko vidiš, da vsi delajo in da se vsi trudijo, potem se zlahka prilagodiš še sam, ne. In ko je film nastajal in ko smo ga gledali, današnja tehnologija pač omogoča, da se film vidi takoj, kar je izjemno dragoceno. In ko smo videli, kaj nastaja, smo seveda sledili željam Ines, zato ker jim je bilo treba slediti, ker samo tako je lahko naredila film, kakršen je hotela in samo tako je lahko tako topil, ker ni bilo noter nobenih intervencij, ki bi jo usmerjale v kakršnokoli drugo smer. Možete samo zamisliti kako je meni bilo sa 3 ženske. Tu je i Zdenka Gold, naša partnerica. Ampak še gospa Gold, iz Hrvatske. Gospa Gold, boste še vi povedali, kako ste pa vi vstopili v ta film? Dobar dan, Ljubljana, stvarno vam hvala svima što ste došli i s ove hrvatske strane. Meni je bila iznimna čast kad me Alen pozvao, odnosno kad su me Ines i Alen pozvali raditi i sudjelovati na ovom filmu i biti njihov koproducent hrvatski. Meni je također kao i Alen ovo bilo prvo iskustvo, ne na dugometražnom filmu, ja sam radila svoje filmove, ali kao koproducent također i tu isto bi se htjela zahvaliti Dunji koja nas je ipak vodila na neki način kroz ovaj projekt i to je bilo stvarno jako ugodna i lijepa suradnja. A kad se tiče Ines kao redateljice i scenaristice, mislim isto tako divno, ovo je stvarno bilo, obično se kaže za koprodukcije da kad krećeš s nekim u koprodukciju da je to kao da se ideš oženiti s nekim, jer ima i dobrih i loših strana, ali moram priznati da je ovo stvarno jedan jako uspješan brak, jer da smo imali, evo, samo lijepe stvari. Hvala vam. Lepo slišati, ne? Lepo slišati v teh časih, da govorijo ljudje lepo drug o drugem in da lepo sodelujejo. Mene je pri tem filmu še nekaj, pri scenariju, pri zgradbi filma, pri vsebini, zelo se dotaknilo, to pa je
da ne spodbujate s tem filmom nobenih generacijskih nasprotij. A ste me razumeli? Da taj film nigdje gledalca ne vodi u razmišljanje međugeneracijskog sukoba, nego ima jednako razumijevanje za sve generacije. Pa da, to je ono što sam rekla, ja volim svoje likove. I problem je bio kad sam ja takav scenarij napravila, kakav jeste, da su svi rekli, ali ovo ne može ovako jer nemaš glavni lik. Jer zapravo nema glavnog lika, glavni lik je porodica i svi kažu ne, stručnjaci koji se bave scenarijom, američki sistem, morate do 20. strane krenuti u zapad i onda bla, 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 bla. Ja sam jednostavno htjela da su oni svi jednako zastupljeni, jer ja sve te likove volim i razumijem i pišem ih iz razumijevanja. I svakom dajem jednako na važnosti, jer ovo nije takav film da ja imam junaka koji pobjeđuje na kraju filma i da je to happy end. To je jednostavno jedna ljudska priča i u ljudskoj priči nema junaka. Mi smo svi junaci u svojim pričama, tako su i ovi likovi jednostavno dio te porodice i svaki ima svoj rakurs gledanja. I zato je ovakva priča, jer ih ja volim. Ja volim svakog onog lika, volim i onoga u frizeraju, jer moj otac je sjedio u takvom frizeraju i Aljin frizeraj dan danas postoji. Aljo je bio na premijeri, taj Aljo kojeg igra, kako se zove, Boro Stjepanović, on je živ. Isto Jetko je jedna od najpoznatijih aščinica na Baščarši, koji je njima donosio kafu, pa to. I to je sve realna jedna priča. Ja sam to htjela da prenesem, jer to sad polako nestaje. Takva vrsta nestaje, bit će nešto novo, naravno, ove generacije. I meni je bilo bitno da uhvatim taj jedan moment i da ga prenesem. To je moje sjećanje, moja porodica, moje djetinjstvo, moja razmišljanja, tako da ih ja volim sve. Nema tu neko negativan. Sem to povezala, namreč, ker sem brala en intervju z vami, v katerem pravite, da vam je najmlajši, najljubši režiser Mike Leigh. Da. Pa mi malo povejte o tem, kako vi gledate na to, kako bi rekla, dediščino, ki jo dobijo mladi režiserji. Kako gledate na to, pravzaprav, da se svet ne začne vedno z novo generacijo, ampak da generacija vsaka že nekaj dobi, ne? Pa mislim da autori su mladi po autorstvu, a ne po godinama. Tako da je Mike Leigh za mene prvo najljepša mi je stvar što je on počeo raditi filmove kao i ja kasno. Mislim, ove igrane da je počeo raditi, tako da mi je to neka nada da ću ja još koji film možda napraviti. Jer je on napravio stvarno sjajne filmove i divi mu se u toj jednostavnosti. Tako da mislim da je on izuzetno modern reditelj. Baš zato što on otkriva tu vrstu priča, tih socijalnih priča koje mladim autorima nisu tako zanimljive, zato što oni hoće odmah sve na početku, veliko, grandiozno. I to je ono što sam rekla, da je mene zapravo to čekanje napravilo možda boljim autorom. Jer bih možda ja u prvom filmu sa 26 napravila nešto grandiozno, pogrešno. Tako da mislim da je svaki autor, kao što je i kako se zove onaj Amerikanac, glumac? Clint Eastwood. Ja obožavam njegove filmove, ne sve, ali ove neke, mislim da je on isto sjajan reditelj, bez obzira što ima 88 godina ili 82, ili nije bitno koliko. On jednostavno ima taj damar za neke stvari, ima osjećaj za priču. I priča je uvijek moderna, šta znači, sad meni su rekli neke kolege u Sarajevu za ovaj film, pa znaš, dobra ti je priča, ali ti fali malo režije. Onda ja pomislim, njima je režija vjerovatno kamera na plafonu, da se drma, da kreće, da nešto ovo. Meni to nije režija, meni je režija ono kako ja vama tu priču prenesem. I ja sam tu kolegicu pitala, dobro, a jesi ti osjetila film? Da, ja sam se rasplakala, ja sam se ismijala, pa rekao, šta si očekivala od filma više? Mislim, šta trebaš više od filma, dobiješ da osjetiš emociju, da te sve to potrese, da izađeš iz kina sa nekim razmišljanjem, ali ti fali režije zato što nije tehničko, tehnološki, ja nisam pokazala sve što znam. Pa ne moram ni da pokažem, mislim, ja sam pokazala nešto drugo. Kakšne so bile pa priprave pred snemanjem z igralci? Ker ti prizori stojijo
kot v teatru, ne, stojijo, čeprav niso nič ne me narobe razumeti, niso teatrski, ampak stojijo na ta način. Kakšno je bilo to delo? Kako ste se pripravljali z igralci? Pa ja prvo sam izabrala glumce po tome što sam pisala i za Emira, i za Jasnu, i za Ninu Violić. To su bili ljudi koji sam znala da će igrati te uloge i nisam uopšte sumnjala da će to ispast kako treba, jer sam već radila s njima i vjerovala apsolutno u to. Naravno, bila je sumnja da Emir neće moći igrati takvu ulogu, pošto je to njem prva uloga takva, koja je smirena, koja je dole, ali ja sam bila potpuno sigurna u to da ću ja njega napraviti takvim i tako je zapravo i bilo. A za glavnog glumca sam izabrala Ulksa Fehmiju zato što sam gledala njegove filmove gdje je on igrao glavnu ulogu i jednostavno sam odlučila da on igra poslije dugo nekog razmišljanja, s obzirom da je trebao neki mlađi glumac igrati, pa on nije, pa jeste, pa nije i onda sam ja o tome razmišljala. Ulks je samo 6 godina mlađi od Emira. I najveći je bio problem da li će se to vidjeti na filmu, da on ne može biti njegov sin, odnosno da Emir ne može biti njegov otac. I ja sam jednostavno rekla, on će to odigrati, taj odnos. Nije bitna maska, nije bitna vanjština, nego ono što one nose nutrinom. Emir je zreliji nego što ima godina, a Ulks može poprilično da igra velik raspon tih uloga. Tako da je s Ulksom bilo u stvari najveći dio priprema, zato što on živi u Njujorku, mi se ne pozna, nismo poznavali, mi smo samo na Skype razgovarali, na telefon i 2 mjeseca je bilo poprilično muke da ja njega ubijedim da on to može da igra i da on to treba da igra i da on to treba da igra tako kako ja mislim, zato što on mislio da je taj lik pasivan, on lično i privatno ne vjeruje da čovjek ne može promijeniti svoju sudbinu, on imao problem da bude ubijeđen u taj lik, da taj lik je pasivan i ne može ništa da promijeni, da tu sjedi gdje sjedi. Međutim, moja želja je da on nema ništa pomoćno, nikakve ni pijanstva, ni droge, ono sve što je bilo predloženo da on ima kao olakšicu da bude takav kakav jeste. Ja sam htjela upravo da pokažem da je on jedan normalan čovjek u Bosni kojem okolnosti ne daju da bude uspješan. I to je bila glavna tema. Ja kad bi to promijenila kako me on sugerisao, to ne bi bio taj film, to je bio promašen čovjek koji u jednoj okolnosti nije mogao napraviti ništa, zato što je on promašen. A ja sam htjela obrnutu tezu. Tako da je s njim bio problem da ga ubijedim samo u to da je to lik. Kad je on došao u Sarajevo 10 dana pred snimanje, mi smo samo sjedli i razgovarali o tome kako taj lik treba da bude i nismo radili nikakva ranija probe. Mi smo to radili na snimanju. Na snimanju ste igralsko postavljali. Da, zato nekako, ja stvarno moram reći da sam ja bila ubijeđena u to, da to tako treba i da to tako treba i mislim jednostavno svi su bili mirni na snimanju i nismo imali nikakvih podpitanja zašto ovako, zašto onako. Taj unutarnji osjećaj za trajanje scene je bio najbitniji, jer kad snimate film koji se ne snima hronološki, nego kako već produkcijski treba, onda je bilo najveći strah na kraju, kad se to sve spoji u montaži, hoće li to biti jednostavno jedna propast, jer vam to niko nije mogao garantovati da će to raditi, da će to funkcionisati kao priče, kao dramaturgija, da to neće biti dosadno, da neće u sredini negdje past, da ta jedna scena je nekad preduga, prekratka. I jednostavno uspjela sam 10 minuta da izbacim. Samo početaka i krajeva. To je sve što sam mogla ja i da nešto eventualno zamijenim. Ali sve hronološki u svakoj sceni najavljeno da je teško bilo šta promijeniti, osim neke manje scene koje sam mogla. Tako da sam izuzetno zadovoljna rezultatom. Kakav je hazard bio, mislim, ući takvo snimanje sa tako bez mogućnosti. In dialogi so fiksni, kot so v scenariju napisani, ali je bilo kaj svobode na snimanju? Pa, mislim, najbitnije je da glumac se osjeća prijatno u tekstu koji govori, znači on ako izvrne rečenicu, nije bitno, bitna je bila smisao, šta oni govore, a ne kako će reći da sam ja napisala. Nije bitno da sam ja napisala riječ po riječ, nego da sam samo njima dala, u stvari ono što sam ja uradila, to je da su oni svi dobili verziju koja je bila puno duža, dijaloški duža. Puno su imali više teksta prije snimanja, da bi shvatili kontekst, šta govore. A onda sam im ja skresala tekst.
da ne bi bila radiodrama. Jer su oni sve pričali bla, 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 mislim, grozno. I onda su oni shvatili šta glume kroz taj dijalog koji su imali u glavi i onda smo im samo izbacila sam im dijaloge i smanjila tekst, reducirala, tako da su oni imali priliku da imaju podtekst u glavi šta treba da glume, a da kažu kroz jednu rečenicu umjesto u 10. Ja vam mogu to praktično reći. 10 dana prije snimanja taj scenarij imao 120 strana, a 2 dana prije snimanja imao 66. Lepo, lep postopek, ne? Krasno. Ja, jaz bi rada, da kdo od gledalcev kakšen svoj vtis o filmu pove, oziroma če je kaj za vprašati. Prosim. Jaz bi rada vprašala, pitala bi gospođu Ines, kako to da ste se složili sa prevodom naslova filma? Kod vas je naša svakodnevna priča, a ovdje je naše svakodnevno življenje. Moglo se prevesti i kao naša svakodnevna zgodba. Je priča je zgodba. Ja nisam... Niste ni primijetili. Ne, ja jesam primijetila, ali ja ne mogu govoriti u slovenačkom jeziku, ja ne znam značenje. Ne treba biti bukvalni prevod, nego ono što taj... U redu. Hvala. Ja mislim da je tukaj... Što se tiče same priče, vaša je priča majstravna. Onako kako ste rekli, nigdje nije previše, sve je to nekako skoncentrirano da izazove emociju. Ali recimo meni se dopalo, jako mi se dopao kraj. Jer ta poruka vaša, da je ljubav i dom, da je to utočište, a ipak su njih dvoje na kraju otišli svo vrijeme iz tunela prema svjetlosti po crti, ne po trotoaru. I to mi je bila fantastična poruka ovog filma. Ima izlaz uvijek iz svake situacije. Mnogo je mene dotakao taj film sa zadnjom scenom. Toliko hvala vam puno za ovaj lijep film. Hvala vama. Naravno, nama je najbitnije da meni je bilo važno, pošto se u Bosni stvarno dešavaju stvari kako se dešavaju i nekako je poprilično depresivno, pogotovo sad, gore nego u ratu, gore nego poslije rata. Sad nama koji smo i bili u ratu i prošli rat i sve. I nekako ta poruka filma, znam da su svi rekli, samo nemoj, molim te, neki užas, to mi ne možemo više da gledamo, a nije ni meni više bilo da pravim filmove o tegobama, imamo dokumentarne filmove da izražavamo sve svoje frustracije. Bitan je to za bosansku priču, je bitno da bude svjetlo na kraju tunela, jer smo svi toliko deprimirani, toliko ne vjerujemo da ima budućnosti, da je meni bitno bilo da kažem, pa bit će to svjetlo na kraju tunela na kraju i da mladi ljudi ostanu, jer svi odlazi se, nema posla, grozno je. Ali eto, meni je kao autoru, ja sam imala tu obavezu da to kažem, jer ja sam ostala, možda sam pogriješila, ali sam ostala, da nekako trebamo svi da radimo na tome da nam bude bolje, a ne da svi bježimo. Mene se dotaklo ono što je kazao taj stari. Kad se pitao, mislim na mlad, sin ga pita kako u ovom haosu da imamo djecu. To je moje pitanje. Već odavno. A njegov odgovor je ono što je vanredno i neočekivano. I to, mislim, u tome je i element optimizma. Prevaziđe se, mislim da je u tom smislu, time se pobeđuje kaos. To je jedna vanredna rečenica, nikad je nisam čula, a ću je zapamtiti. Super, baš mi je drago, zato što je to Emirova rečenica. On je došao i meni rekao, slušaj, imam ja jednu ideju, mi ćemo tu scenu ovako napraviti, slušaj, sad oni meni dolaze i to ispričaju sve, on su to sve u 6 ujutro od njega, pošto on ima insomniju, ne spava, onda je Uliksa zvao u 5 ujutro, aj molim te doći da probamo scenu, onda su oni nešto probavali i došli su i on meni kaže, što misliš o ovoj rečenici? Rekao, može. Tako da je on tu rečenicu smislio, dao repliku i Uliksu, da on pita, šta će on pitati i Emir da to odgovori. Tako da mi je drago da ste to spomenuli.
To je baš bila njegova sugestija u toj sceni i jeste nekako kao tačka na i. Moji predhodniki so že opazili vse poudarke, ki so tudi meni pustili v globoko sled. Zlasti ta tunel na koncu smo ga opazili. Nisem pa tako bukvalno to razumela, kot ste vi zdaj povedali, da vam je to bilo potrebno vsem in ustvarjalcem in ljudem tam daleč v lepem Sarajevu, ki ga mi zdaj žal več ne poznamo. Moram pa z te distance vam povedati in vam čestitam, da ste nam ta duh Sarajeva, pa ne zdaj zaradi vaše simpatične govorice, ki jo poslušamo, prenesli s tem filmom, ne sam nam tukaj na sever, mislim, da to funkcionira po celi Evropi. Strašno že dolgo nisem bolj uživala v dialogih, čeprav jih je res malo. Vidi se, da so zelo premišljeni, izčiščeni. Tako da sploh nisem razmišljala o režiji. Režija očitno funkcionira, ker ta film res nesejo, tako kot je Helena rekla, odnosi, ki so seveda nam, gledalcem, posredovani skozi intimne in lepe dialoge. Ves čas sem razmišljala zdajle, kako naj najdem prave pridevnike, da vam povem, kako lep film ste naredili, ampak mislim, da sploh več ni treba. Hvala. Hvala. Ja, ta film ima ogromno detajlov, ki povejo več kot samo to, kar povejo. Naprimer, jaz sem že na začetku filma upozorila na zgodbo o Ajvaru, ker je to mnogo več kot samo kuhanje ajvara. In tega je v filmu veliko in vse je tako povedno, kot ta tunel, kjer gre sta ona dva po sredini, ne po pločniku. Ti detajli so krasni. Da, mislim, opet se vraćam na inteligentni detajli. Da, hvala, to je nekako, kad čovjek, ja sam studirala dosta zrela, znači imala sam 33 godine i dijete kad sam upisala akademiju i sjedla sam sa studentima od 19-20 godina i onda sam vidjela kako se oni jadni muče da pišu scenarije, jer oni nemaju iskustva. To su djeca koja dođu bez iskustva da pišu. Ja bih uvijek savjetovala na akademijama da upisuju starije ljude. Jer ja sam, mislim, starije u smislu da imaju bar nešto, bar seks neki za sebe, nešto, oni su bili bebe i nisu, i onda su pisali takve jedne konstrukcije za vježbe studentske, a kod mene su bili uvijek radovi, jer sam ja imala život iza sebe, onda sam imala, tako sam i ovdje prepisala samo život, ja nisam ništa izmislila. Taj Ajvar, kad sam trebala da mislim tu scenu gdje se sukob oca i sina, samo sam razmišljala kako je tu prazna scena, da njih dvojica se samo sukobe u stanu i ispričaju jedan drugom i doviđenja. Onda sam mislila šta je režijski, treba to obogatiti nečim. Onda sam u stvari se sjetila kako sam ja pravila Ajvar s tatom, zato što moja mama Njemca nije podnosila da on svakog septembra donese 20 kila paprika i svake septembra se oni razvodili. I onda smo tata i ja svake septembra kad ona ode na posao, na televiziju, mi te paprike odemo u 8, kupimo, stavimo u kadu, operemo, sapravimo, sve ispečemo, sameljemo u mašinu, one tegle, sve i mama dođe u 3, Ajvar gotov. I ona opet kaže, opet Ajvar, bez obzira što ga nije pravila. I mislim, to samo čovjek treba da kanališe svoju priču u te neke dramatuške okvire i da sastavi. Mislim, nije ništa izmišljeno i taj frizeraj i paprike i ajvar i dalo je tu neku crvenu nit kroz film i da kćerka voli da mama stavlja u to kod nas. Moja rodica šta osnovno kuha kolače u Milano šalje svojoj kćerke, mislim, kod da tamo nema kolača, ali to je tako, ili kup mi tulumbe pa mi pošalji u Milano. Mislim, to je naš mentalitet i to je nekako sam htjela da istaknem. Ja, ta mentaliteta, ki jo pa mi obožujemo in se trudimo, da bi jo imeli. Ne? Ja, pri nas smo tudi ajvar kuhali, ampak res pa je, da je moja mama pa oče sta začela svoje življenje v Beogradu, tako da mogoče je mama Čehinja je prinesla
prinesla Pa ta da, moja ajvar. mama je nosila svojoj mami u Berlin kad je išla džezvu i filđani i rekla oni stvarno nemaju dobru kafu. Poslije 20 godina života u Bosni ona je nosila sa sobom džezvu, filđane i tamo pravila, onda bude tamo 7 dana kad jedva čekam da idem kući. Već se potpuno asimilirala u naš mentalitet, tako da to su te neke, mislim, stvari koje, ne znam, ako autor zna iskoristiti, taj životni moment i ubaciti u priču. A ovo što ste vi rekli, ovaj film je prošao, evo, 36-7 festivala, do sad, svugdje je bio. I ja sam imala predrasude kad smo išli u Ameriku, rekao, oni stvarno veze nemaju, oni su onako, kao što svi imaju predrasude, i ja sam otkrila da imam predrasude, i onda sam otišla tamo da prikažemo film i da razgovaramo o Palm Springsu, i došli su ljudi, nije bila naša dijaspora, što obično čovjek očekuje, nego su baš bili Amerikanci. Oni su fenomenalno primili film. Oni su tako emotivno spremili. Oni su tako baš prilazili, poslije filma smo pričali preko sat vremena, oni bi ostali još da nas nisu izbacili. Oni su se zahvaljivali što smo i mi približili ovaj dio svijeta. I kako su oni emotivno reagovali, kako su se smijeli na vic. Oni su razumjeli vic od Fati. Meni je to bilo čudno. Čuj, razumjeli da Fata ode materi. Oni su to razumjeli. Mislim, film je prebacio tu neku kulturološku, nije težak za shvat, emotivno je prihvaćen, to je meni bitno bilo. Samo da ta emocija proradi i da ljudi shvate emociju, ništa više. Lahko nekaj. Ampak v odjavni špici je pa ta fenomenalna glazba. Zakaj ste dali šele v odjavno špico na Lakić? Da, zato što... Da, dobro, možda vi ne znate, Božo Vrečo je sad jedna opšta. Međutim, mi smo ga uzeli u film prije nego što je postao tako opšte poznat. I moja ideja bila da mi imamo u filmu taj koncert kako on i krene da pjeva. Međutim, toliko je to jaka pjesma bila da smo mi u montaži, svi smo evo sjedli i Dunja i Zdenka i Alem, mi smo vidjeli da ta pjesma preuzme film. Ono krene on i mi sad gledamo koncert, zaboravili smo da je film uopšte. I onda je bilo muka kako, onda je Alem rekao samo prekini tu, izbaci na tom mjestu, ne treba ništa. I onda smo tu probavali jednu strofu, pola strofe, 2 strofe. Meni bilo žao da bacim. Međutim, nije radilo u filmu jer je predobra. U svakom slučaju se Božo naljutio. Da, Božo se naljutio što nije bio u filmu, ali je dobro bilo što smo imali pravo potpisano na pjesmu, pa sam onda shvatila da možemo na odjavnu špicu staviti da iskoristimo tu pjesmu, jer se meni ta pjesma svidjela jako, ja je volim. A i žao mi je, mislim, bio je prevod, ja sam stavila bila titlove na kraj, onda sam ga skinula. Šta ću sad ja nekom na engleskom prevod, kiša pala, past ne može, jer to nije engleski, ona će pa, to je jednostavno, živio bi ti, ali ne možeš. I to je cijela priča ovog filma, je to. Ta kiša pala, to se nije moglo prevesti, ako on tamo neću prevoditi, nek misli šta hoće. Mislim, ovi koji ne razumiju, nek slušaju. Tako da je, eto, ta pjesma došla iz toga. No, pa še to je, da ob špici ljudje ostanejo in poslušajo pesem in do konca preberejo napise, ne? To je lepo izpadlo. Da, jasno. Kakšna misel še bi jo še kaj povedali o tem filmu? Drugače nam pa malo povejte, kaj zdaj? Od filma se je treba odrezati, ne? Da greste lahko naprej. Da, pa nekako, kad god odem ovako na festivale, ufati me pa odgledam ponovo film. Nekako sjednem s publikom da čujem reakciju, onda me tako se sjetim filma ponovo. Međutim, već sam u drugom filmu. Već imam novi scenarij, novu priču, isto je porodica, isto su odnosi, isto je, zove se sin za razliku od ove, malo još dublje u porodicu. Nisam daleko bježala zato što sam vidjela da je dobar recept. Mislim, meni dobar recept, ja se dobro osjećam da radim to što me zanima i da kopam po onom što me zanima i tako da je to novi projekat. Čehov. Anton Pavlović. A Čehov, da, pardon. Ja. Da, ne dam se, eto šta ću.
Ja, vi imate še zvečer premiero. Da. Jaz vam želim, da bi bil aplavz tak, kot je bil danes, in da boste naprej delali take filme. Hvala. Hvala. Hvala vam još jednom što ste došli. Ja moram reći da mi je izuzetno drago što smo ovaj ciklus od godinu dana putovanja završili baš ovdje sa ovakvim razgovorom. Nekako mi nekad fali da pričam s ljudima, nije samo da film ode u kino, nego da čujem i baš mi je ovo prijalo. Eto. Hvala vam. Hvala da ste